Omukwezi kwa mushanju omwaka ogu government kurabira mu kitongole ky'ebyamagara n'obushaiji kuruga mu banka y'ensi yona omu ntebeekanisa ya Uganda COVID-19 Response and Emergency Preparedness Project ekatandika kwombeka ekyombeko kya kanyina ishatu ah'irwariro rya Hoima rikuru kandi ekinkiza kuzamu intensive care unit okukora aha nshonga z'abarwaire abarukubi. Obwahati omurimo gwa ika bucweka nkaga aharigana kandi guriyo nigukorwa ba Excel Construction. Umurimo tukagutandika 210 byo kwa mushanju tutekateka kandi ntubahamiza ngo 210 byo ku 10 tuza kuguhendera ekizimbe tukikwasa birwariro batandike kukikoretsa wiki wabalwadde nga 5 ku 10 tuweereze mulabo obala ward season na nobala nti mulimu abasajja mulimu abaana mulimu abakyala bayinza okuwera 10 ngambe 10 average buli week ngabagye so eno ICU genda kendeza kuba buli muntu agenda aspendinga sente zitaka wansi wa mitwalo 5. Mukuru w'irwariro eri Dr. Ibrahim Bwaga najangwe kyombeko eki kukirahwe nkiza kuba nkijanjabirwamu abarwaire abarukubi. Such women can be given an opportunity to come closer to the hospital. At least when you are around 8 months, 8.5 months, you come close. So that if labor starts from here to our labor suite and our theater, it takes us less than 5 minutes. Badru Mugabe ogun RCC wa Hoima arikurambura aho murimo gwahika asimira government habo kugezaho kutereza irwariro erya Hoima erukuru. Buli mwezi kuruga kitandika tujyana ntukara nitwebera buli kintu kiba kutekaho kibasa kutekaho anything new tutabanze kizonzora no kirora no kuzonzora ibibakozere okura ndi ngiri bita so omulimo gukozera ba Excel Construction guli murungi muno kandi tukiyagenda omaiso kurwa ndi ngo omulimo guno okuba guli murungi. Irwariro rya Hoima rukuru nerutunga abarwaire barukurwa mu district 10 kandi aba hamwe n'aba Democratic Republic of Congo. I've been admitted in the nature ward for the past 2 weeks. My baby was preterm, a premature of 7 months. But compared to back in the days, when I look at the services now, I can say there is 100% improvement in the nature ward. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.